Ugostit ćemo jednu dragu damu. Njeno ime je Jasmina Čelebić-Tanović, tuzlanska glumica, dekanesa na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli. A ovaj lijepi buket, 7 cvjetova za naših 7 godina, dobili smo od nje. Ja vam se najiskrenije zahvaljujem na ovom lijepom daru. Hvala vama što ste me pozvali da budem baš na današnji dan gost u vašem programu. Molim vas da mi dozvolite da vam zaželim sretan 7. rođendan, da ih još mnogo dočekate, da vam kažem da budete bolji. Ja moram biti iskrena, ne znam da li možete biti bolji, ali bih vam voljela da imate sretne vijesti, da unosite sreću u domove, s obzirom da je ovo i rođendan građana Tuzle i njima da zaželim sretan 7. rođendan RTV 7 televizije. Hvala vam najljepše na ovim lijepim riječima i podrške i željama. Nadam se da ćemo, do sada jesmo, pa i u nastavku ići u tom pravcu. A zajednički smo realizovali brojne projekte kroz sve ove godine. Evo, ja se mogu prisjetiti filma Uvrnuta redakcija za naš 4. rođendan. Vi ste nam to poklonili. Kako se mogu sjetiti, bilo je jako zanimljivo. Znači, to su bile salve smijeha na samom snimanju. Ja danas kad posmatram sve te projekte koje smo mi radili za vas, zašto za ovu projekat koji ste vi sad spomenuli, ja osjećam ovu televiziju svojim domom. Ja sam tad tu igrala neku glavnu urednicu koja je kao komandovala svima, a zapravo tako smo se dobro zabavljali i kad danas, hoću da kažem, posmatram sve te projekte koje smo pravili zajedno s vašom televizijom, hoću da kažem koliko smo mi napravili jedan historijski moment. Vi ste povezali Narodno pozorište Tuzla, Akademiju Tuzla i televiziju. Ja ne znam ko je to u današnje vrijeme povezao. Mislim da je to vrlo bitno i za Tuzlu i za nas koji smo u tim institucijama. Evo, drago mi je da na taj način posmatrate sve to što se dešavalo tokom proteklih godina. Vrlo smo se zabavljali. Bilo je tu jako profesionalno, da se razumijemo, ali nije bilo neke tenzije, tjeskobe u radu, svi smo ulazili sretnost i bili su uključeni studentima to mnogo znači kad se automatski plasira ono što oni rade. Dakle, televizija je nama medij kada vrlo bitan. Mi smo zapravo i Akademija za radio, televiziju, film i pozorište i mi smo na taj način imali vježbe kao nastavu na vašoj televiziji. Tako da danas, u to vrijeme nisam tako posmatrala, doduše nisam ni bila dekanesa Akademije, ali danas, boga mi, kad gledam na to, to je vrlo značajan moment za Akademiju dramskih umjetnosti, a mislim da će se složiti kolege iz pozorišta. To što nas je vaša direktorica okupila, što je Mustafa Sušić zajedno sa mojim kolegom Mithatom Košljugićem iz pozorišta došao do te ideje i sve nas pozvali, okupili. Mislim da ćemo se mi za nekih narednih godina još značajnije prisjećati tih momenata. Evo, tih ćemo se momenata prisjetiti i u nastavku. Ja molim moje kolege da puste kratak trailer i evo da vidimo kako je sve to izgledalo u Uvrnutoj redakciji. Zar ti je 15 minuta važnije od mojih jaja? Prekini! Bife. Molim. Nazvat ću, kažem, bife da mi donesu pić, mislim kafu. Ma nema šanse. Telefon mu ne radi. Ja nisam rođena za ženja. Bog da, crkova. Izvini, već se crkova. S tužnom sjenom na licu. Mladi kolega, ovo je radio TV redakcija. Nismo auto kuća. Kolega, smo rekli nema alkohola u radno vrijeme. Nažalost, tako je. Urednice! Ne mogu da vjerujem. Evo kao... Kaj makša, diže pritisak. Dajte to. Joj, Žike, dragi Žike. Evo, kratko smo se prisjetili te Uvrnute redakcije. Bilo je zaista interesantno i snimati i gledati. I koliko smo puta vratili neke momente. Pa dobro. Sad se svega prisjećam. Jel' tako? Evo, dakle, vi ste bili dio ekipe koja je radila na zajedničkom projektu 100 za 5+. U kom se svjetlu sjećate evo tog momenta? To smo, čini mi se, radili u domu penzionera, ako se sjećam. Za Novu godinu. I sjećam se da nam je tad i gradonačelnik došao na snimanje.
baš onako, znate, nama to vrlo znači kad nam dođe uvažena osoba kao što je gradonačelnik. Dakle, mi se osjećamo kao glumci vrlo važni i nama je to bitno. Dugo smo, sjećam se da su te probe trajale i to snimanje nešto duboko u noć. Jeste. A bilo je jako hladno koliko se sjećam. Bilo je hladno, ali nismo osjetili. Ako se sjećam, bila sam u nekoj majici kratki rukava, uopšte nije bilo grijanja i uopšte mi nije bilo hladno. Toliko nam je dobro bilo. Ja inače kad nešto radimo, da radimo od srca. Bez obzira da li će to biti uroditi kasnije pozitivnom ili negativnom kritikom, bitno je da glumac daje sve od sebe. Manje više kakva će kritika biti. Kritika je zapravo nešto da kasnije budemo bolji. Ali smo svi, baš je ekipa, nekako su izabrali ekipu koja srcem radi sve i zato vjerovatno nismo ni osjetili neki manjak koji je bio u toku snimanja, neki minus koji bi stavili. Sve je stvarno bilo u najboljem mogućem redu. I nije nam čak bilo teško da dugo budemo i da ponavljamo neke scene. Znalo se reći, pa ne moramo, ako nećete, baš idemo da to bude što najbolje. Nije nam bio nikakav problem. I zaista je dobro ispalo, izgledalo svakako. Evo, prisjetimo se i toga u nastavku. Little town, Mississippi, no cocaine. Give it on shine, went to play. Give sunshine to Carrie Jane and Marianne. Oh, and to play. Pa kako, Rovi? Pa vjerujte mi, pa ja to samo preventivno. Pa bolje ja da vadim nego neko drugi da vadi, jel tako? A? Oh, no cocaine. Izvinite da vas nešto pitam. Je li inače rovite po tuđim kaputima ili samo onako? Jel treba taksi? Čuo ono, plava za pošten svijet, žuta za neke firme, opet ništa nisam razumila. Valde confusus in animo. O, lijepi čovječe. Meni jednostavno nije bio dan. Svega mi je bilo preko glave. Hajde, Cico! Eno, Maci, stanite tu. Uđi! Ja sam vas svugdje tražio, ali vas nema nigdje. Ma ima Boga. Ovdje je moja harmonika. To je to. Narodu je punak. Prokuhao. Izvolite, gospodino, CV. The canoe plane, they give in the times. Oh no, cocaine. Da, Mississippi. Help, police. No cocaine. Hello. Give it on Shane, Jimmy. Eto, prisjetili smo se kako je to izgledalo te novogodišnje 2016. Kakve su vaše impresije nakon ovoga? Pa ništa, ja bi sad samo pozvala Mustafu Sušića, Midu kolegu, sve svoje kolege, vašu direktoricu Jasnu Kapetanović, da nas ponovo pozovu i da nešto radimo. Nekako mi sad kad gledam ovo sve i neki događaj životni je uvijek meni vezan za projekat koji radim, pa sam se i toga ujedno prisjećala. Stalno sam s nekom frkom dolazila na to snimanje, na te probe, putovala nešto Sarajevo, nešto kuća. Znam da je tako nešto bilo, neki vrlo važan životni događaj je vezan za svaki ovaj projekat. Ali evo, kad gledam, stvarno mogu stati iza svega što sam rekla. Sa srećom, htjenjem, najvećim zadovoljstvom smo sve ovo radili. Nismo znali kako će biti, kako će na kraju biti, ali evo, pitat ćemo narod. Ako ponovite još nekoliko puta i to ipak neko sjedne. A večera svakako hoćemo. I neko sjedne ponovo da gleda, znači da ipak je imalo nekog uspjeha. Da, ne smijemo zaboraviti ni Tuzlanovića. Čini se da je nekako od njih sve počelo. Evo, kako se sjećate njih? I vi ste također bili dio toga. Naravno, mi ćemo vidjeti kako je sve to izgledalo, ali evo,
To smo snimali, sve je bio neki skučeni prostor. Sjećam se, ovdje u domu penzionera smo imali više prostora, ali u toj konobi u kojoj smo snimali, mi smo se, sjećam se, šminkali u kuhinji, jedni drugima smo bili, gužva. Glumački život. Ja, glumački život. Ali bilo opet, super nam je bilo. Stvarno smo uživali. Sjajna ekipa u svakom slučaju. Meni je stvarno bitno i evo, hoću da vam kažem da svi ovi kolege, studenti koji su igrali u vašim projektima su danas diplomirani glumci koji rade. Ne samo u Tuzli, nego su otišli šire. Vjerovatno će i oni širiti dobru priču o radu na RTV7 televiziji, ja sam sigurna. Čak ima neki od njih koji su otišli i dalje, van Bosne i Hercegovine, a ima neki koji radi na televizijama. Mislim da će na toj televiziji spomenuti rad sa vašom televizijom. Evo, ja se nadam da hoće. Prisjetimo se i toga u nastavku, odnosno nekih smiješnih momenata, detalja sa samog snimanja. Izvini, muće, dok nisi počeo, mi našli kojica. Ođe, ka siromašnom filmu. Ne pušim ja. Nikad. Nemoj ti pričat, pa ti mene stalno iznerviraš, meni sve šuti. Ajmo problem. Stop. Nekom nešto zvoni. Do mene. Akcija. Akcija! Miralene, gdje je dur? Jeli, sine, otkud ova zna da ova pjesma počne s G-om? Ne znam, čuješ da je svira iz C-dura. C-dura. Klapa. Scena 23, kadar prvi. Klapa. Scena 23, drugi kadar. Scena 23, kadar, drugi. Ne, prvi put, ovo je prvi kadar. Scena 29, kadar prvi. Pa normalno, gospođo, ko je u današnje vrijeme spreman da se bori za nepravdu, jel? Za pravdu. Pa normalno, gospođo. Ko je danas normalan da se bori za nepravdu? Za pravdu je, kolega, mislio, nemojte mu zanimati. Ovo sve gore odgore. Uzma oce i odgore materi. Sve se ovo čut što zujiva. Sastavu se kavu, neko ište ko tank kavu. Vidjeli smo kako je to tada izgledalo na snimanju. Naravno, sve ovo vi niste mogli vidjeti ili bar većinu toga tokom samog emitovanja Tuzlanovića. Evo i vi ste se prisjetili nekih momenata sa snimanja i ove kuhinje koje smo spomenuli, pa i nekih drugih. To mi je najbitnije da ste potvrdili ono što sam govorila, ali evo, najbolje bi bilo kad biste iz svake ove, ajde kažemo, serijala ili kratkog filma pokažete ovo iza kulisa. Da, to nekako budi baš pažnju. Da nekad se stvori prilika, inače kad se predstave radi, da se vidi kako to nije baš tako lagano i kako naš posao nije baš tako lagan. Šta se sve dešava iza, uči se tekst, priprema se. To je tolika frka da kada izađete na scenu sve izgleda da je okej, a prije toga je ludnica. Da, i iza toga i prije toga, nekada i posle toga, dok sve to dođe u montažu, dok dobijemo taj finalni... Izvinite, ako hoćete da mi dozvolite samo da ne zaboravim. Ovo što sam vam napomenula da je jako bitno što je gradonačelnik bio na snimanju jedne od. Ali evo, hoću da kažem, vaša direktorica je svaki put na svim snimanjima bila prisutna. A znate koliko to znači? Kada osoba koja vodi jednu kuću prisustvuje nečemu, znači da za nas glumce to znači da je to toliko bitno, važno, da moramo biti što bolji. Mislim, to je neki signal i kako bi rekla, i dobar moment da glumcima date podstrek da rade što bolje, da budu što bolje i da to mora biti najbolje.
eto, to je neki dokaz. Evo, pokazali ste to i na snimku da je zapravo istina ovo o čemu govorim. Evo, vi ste dekanesa Akademije dramskih umjetnosti. Malo čas ste jednim dijelom odgovorili na ovo što ću vas sada pitati. Koliko zapravo znači ta saradnja između akademije na kojoj se školuju budući glumci koji će raditi i neki od njih na televiziji, neki već rade sa medijskom kućom, evo recimo konkretno u ovom slučaju medijskim servisom grada Tuzle? Vrlo važno. Televizija je jako bitan medij. Vi danas, bez obzira koliko ste važni, budem iskrena, ako vas neko ne vidi, ako niste na televiziji, u novinama, moramo biti iskreni do kraja i realni. Vi niste bitni. Ako vas nema u javnosti, niste bitni. Sad kad govorim sa glumačke strane, mi radimo za publiku. Ako naš proizvod ne izađe pred publiku, pred narod, mi smo uzalud sve radili. Zato mi pozivamo na predstave, zato je nama značajno da nam dođe što veći broj publike. Jer ako se energija ne razmijeni, ništa nismo uradili. Što je više tamo, to je nama značajnije. Što je jači aplauz, to je nama nagrada, ne treba nam ni jedna više. Vrlo je važno da sarađujemo. I to će reći, vjerovatno potvrditi kolege iz Narodnog pozorišta, nama su mediji, nama je narod, nama je publika najbitnija. Mi radimo sve za publiku. Mi se školujemo za publiku. Drugo je to što mi volimo, želimo se baviti tim poslom, ali kome ako ne publici? I evo vidim da danas nekako, bez obzira koliko govore da je umjetnost negdje u zapećku, ja moram da kažem da ipak je umjetnost nekako počinje da se izdiže i da se postavlja na mjesto koje zaslužuje, jer je umjetnost ogledalo društva. Ako nam umjetnost bude na pravom mjestu, znači da smo i situaciju u društvu dosta popravili. Mislim da će to potvrditi direktor pozorišta. Sve više su pune sale u Narodnom pozorištu. To smo upravo i čuli prije nekoliko sati u našem programu. Nema bolje nagrade. Evo, kada već govorite o uzdizanju umjetnosti i vi lično to svakako imate, dali ste značajan doprinos, pa možemo sada malo i o vama lično, s obzirom da imamo vremena. Dolazite iz Bosanske Krupe, ali tako vi ste prva osoba sa Unsko-Sanskog kantona koja je završila glumu. Vi ste i magistrirali na našoj akademiji. Nisam. Ja sam završila glumu. Znači, došla iz kantona u kojem nije bilo pozorišta i onda sam ja htjela da eto negdje probam se i u nauci, pa sam ja magistrirala i doktorirala na političkim naukama, tačnije na komunikologiji. Sa glume na politiku. Jeste. I objavila knjigu koja je zapravo vezana i za vaš medij, teatralizacija medija. Dakle, koliko politika, koliko mediji koriste pozorište da bi neki događaj prikazali javnosti. Ja sam u tom nekoj svojoj namjeri da umjetnost i nauku povežem, mislim, uspjela. Da. Evo, kada se prisjetite tih početaka, bez obzira na sve prepreke na koje ste nailazili, to vas nije pokolebalo. Gledala sam neke vaše ranije intervjue, rekli ste uvijek ste sebi postavljali 3 koraka unaprijed, pa kada to stignete, išli biste dalje. Evo, kada se prisjetimo svega toga, šta možemo reći? Šta vam je bio zapravo najveći izazov? Pa, meni je bitno da ja nešto želim i volim i ja kad dajem 100% od sebe, ja znam da ću sigurno uspjeti. Nisam bila razočarana ni kad ne uspijem. Nisam nešto sad previše htjela, nisam sanjala o Hollywoodu. Nisam čak sanjala ni da ostanem u Tuzli. Ja sam mislila završit ću akademiju i vratiti se u Krajinu pa negdje ću raditi. Ali eto, nisam previše sanjala, a boga mi sam na kraju dobre snove odsanjala. Puno sam ulagala, puno sam davala od sebe, ali imala sam i, moram priznati, i sreću, ali sam stvarno, nisam spavala, nego sam baš radila i nije mi žao zbog toga. Stvarno mi nije žao, mislim da mogu reći da sam uspjela. Nisam stala, znači ovo nije kraj, ja ću se truditi dalje da dam maksimum od sebe, eto sad kao dekanica Akademije dramskih umjetnosti. Kada ste se već toga dotakli, kako sada izgleda prenositi to svo znanje studentima? Šta je to što očekujete od njih? I evo, već ste imali vremena da se uhodate u toj ulozi i već jeste i to jako dobro. Kako oni gledaju na ono što ste vi radili? Da li se oni trude? Nekako se čini da mladi sve to nekako linijom manjeg otvora prolaze. Kakvi su vaši studenti? Pa ne bi ja baš tako rekla. To je neki opšti dojam. Ja mislim da mladi daju sve od sebe. Možda je malo sad situacija pa tako stičemo taj dojam da oni to, da im je sve lagano. Ali nije. Kad se oni postave na mjesto gdje trebaju, oni daju sve od sebe. Kod nas i ne može to tako, s obzirom da su stručno-umjetnički predmeti takvi da zahtijevaju maksimalno i davanje i boravak na svakom, prisustvo na svakom času.
nema tog prolaska baš tako. Znači, vi nemate tih problema. Ali uvijek dajem sebe kao primjer. Evo da vam ne pričam o nečemu što nisam proživjela. Evo vam i dobar moment i loš moment. Pa pronađite, da ne budem previše dosadna o sebi, ali ima i lijepi i loši trenutaka. Nađite sredinu. Ispričam im događaj gdje sam se namučila, onda ispričam gdje sam zbog tog nekog davnog mučenja negdje lagano prošla. Kako ništa nije bez veze. Danas jeste tegoba, ali možda vam sutra zbog te tegobe nešto bude puno lakše. I to je bitno. Takav je život zapravo. Tako i živimo. Svakodnevni život nam je takav. Negdje se baš namučimo da bismo nešto banalno postigli i pričamo mnogo o nečemu nebitnom, a onda za neke stvari koje su gdje mislimo da ćemo se dobro morati potruditi, nešto lagano prođe. Nije to bez vraga lagano, to je zbog nečega što smo ranije već dali previše. I evo, za sami kraj, na čemu trenutno radite i kakvi su možda planovi za dalje? Pa ja ne bi previše, ali opet će biti neka veza Narodnog pozorišta i Akademije dramskih umjetnosti. Mislim da ćemo dovesti jednog reditelja sa Akademije umjetnosti u Banja Luci i da ćemo napraviti jedan odličan projekat, mislim. Evo, to je ono što mogu otkriti, da će studenti 4. godine Akademije uspjeti da diplomiraju u Narodnom pozorištu Tuzla i da napravimo nešto što nema u regionu. Dakle, da se spoje na takav način sa diplomskom predstavom, ranije je bilo, ali već dugo godina nije, Narodno pozorište i Akademija dramskih umjetnosti, odnosno Univerzitet u Tuzli koji je potpisao, rektorica je potpisala sporazum sa Narodnim pozorištem Tuzla. Evo, ja vam želim sreću u realizaciji pomenute aktivnosti. Nadam se i veselim svim budućim zajedničkim projektima i hvala vam što ste bili gošća našeg otvorenog rođendanskog programa. Hvala i dobro i vi nama došli kad budemo imali premijer. Hvala najljepša. Poštovani gledalci i slušaoci, bila je ovo tuzlanska glumica Jasmina Čelebić-Tanović, dekanesa Akademije dramskih umjetnosti Tuzla. Hvala i vama za pažnju, budite i dalje uz naš program.